Sitik pelakel ku sangka kena ukurmu onande itimku. Sitik pelakel ku duga karena karondu terjeng sampingandu. Butuh getem kepe ibas pusuku pengelok kendu onane itingku. Butuh getem kepe ibas pusuku pengelok kendu obere karona. Medatai tuhu keranandu nangdangi aku ngayaku pusuku padan tuhu mendapadan lah bagi si surah ibas geluta. Sura-sura lah bagi sura-sura ngenate ku kena ngenate ndu iya. Tu sura-sura lah bagi sura-sura ngenate ku kena ngenate ndu iya. Iting kunela surung surah-surah kundu be engkelengi kena larasi bakal dube ya teikungan aman mandu tapi si deban kepe ibas pusundu. Aku SMS ndu, iya i telepon indu. Aku tadi kendu, iya ayak indu. Aku SMS ndu, iya i telepon indu. Aku tadi kendu, iya ayak indu. Medatai tuhu keranandu nangdangi aku ngayaku pusuku padan tuhu mendapadan lah bagi si surat ibas geluta. Untuk surah-surah lah bagi surah-surah ngenate ku kena ngenate ndu iya. Untuk surah-surah lah bagi surah-surah ngenate ku kena ngenate ndu iya. Iting kunela surung
surang kundu be engkelangi kena larasi barkendu be atei kungan naman mandu tapi si deban kepe ibas pusundu aku SMS ndu iya i telepon indu aku iya ayakindu iya ayakindu aku SMS ndu iya i telepon indu aku tadi kendu iya ayakindu